ki malar muka tertundanya waktu kak dito minangka pilihan yang terbaik bagi Allah sehingga semakin kak dinto abua banyak hikmah ibuan hak ibuan hal-hal yang luar biasa fadal rahmat hikmah ibarah sepekali paring akidah dan gulaban ajunan sehingga bekal abua nak foto se asmana alfan pranata ibadati nak foto se salih amin. Para Rabu pada setong konsep di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah buntak kalip ayat 130 a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yarghabu am millati ibrahima illa man safiha nafsah. Orang-orang seta anda kamilan Muhammad millah nikah para Rabu bisa bermakna agama, bisa bermakna ajaran, bisa bermakna lalampan. Wa may yarghabu am millati ibrahima illa man safiha nafsah wa innahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang-orang kak dinto seta anda kamilan Ibrahim kak dinto semata-mata orang keng si mabudu aban mapadeng je aban budu mapadeng aban je tauning apa-apa lalampan Nabi Ibrahim kak dinto kantos samangken zamana Nabi Muhammad zaman Nabi Mulja kaula ajunan Nabi Muhammad sampai tahun 2017 kak dinto tetap dilestarikan salah setengah budaya sonat ben sonat kak dinto wajib malah ulama pada si ada bu si wajib ni ke beni kun reng lake reng bini juga wajib ni ke pada si ada bu khilafiyah ni kak khilafiyah kula mangkining dalam kitab al-bayannya mana reng bini juga wajib tahu ning je napa nasi ketoka ni kak urusan kon baji biasana bagian dan bidan jaipon tak langkong nyon sama orang dia masih ngocah jaipon kerja apa hadwat ki bidir panika bayi sepada ban jagung sero ketok sekoni hikmahnya apa pada hikmahnya nih kak reng bini nika ketok sakoni bidir gerua hikmah apa jaipon monta ketok tak kenceng si laki ya tak kenceng si laki ya mon reng laki katipun apa hikmah pon kita bahas makin penenga dari sisi kesehatan orang gak ditopa medabi tak sunat konco pakun badening adisakun fakurwa pakun tak ketok kerua akan mengandung beberapa banyak penyakit seberpusat saborana ning helm gerua ya pentan apa cara yang bab sonat nih kabar teti ning helm gerua punya penyakit bila ampun kening penyakit kelamin ku laku san la abini selake japok penyakit sebini japok penyakit. Mangkan gelap pada hadis jelas masalah fitrah tentang kebersihan tentang fitrah secara jasmani dan rohani kak dito di dalam Islam salah satunya adalah khitan asonna dimin pada cena ajabis ke kijazuli tatango ada bu senikanya kiai apa koi Jaipon menabi ring Islam ni kok tu sonat iya apa dia napa kak dinto ge hikmah orang Islam ni gak sonat jak muningken ni gak tahu sa sonat para Rabu kak dinto pahacabis ke jazuli pas ada bu sini kak napa kuna nagi ay orang asonat ni gay oh iya ya kedeng kakan dong kakan kedeng ni kan jani kalak ben sajen ni pak kombi kan bocok kombi kombi mata kombi aja kakan ya tak nyaman ke
Pado ego. Teti monte kombi tak nyaman ego. Enten aku. Tanya ke ruah. Imun bolan binian seoning kan lagi kombi kepi gelu nak. Dijak saking pernah gelu. Pernah seseorang nak yang tak kira mondere kantuan. Bederek bini bener bah rasai saya tak kombi, saya kombi. Tanya aki, taring nyamanan saya kombi. Ya gedang-gedang geruan nah. Cuma repot. Bangkada sampai pada kalimat senika. Ajaran Islam gak dito bapak dan ibu. Ini adalah setong aturan Allah. Sebekal ngaterakin orang si andi akal sehat. Ya terakhir keangkui teti orang se odik sampurna bunga ning itunya, odik sampurna bunga ning akhirat. Kortoro ajaran Islam, kortoro bekal teti reng bunga seneng itunya, bunga seneng ning akhirat. Gen nyunat gini ke bayi, gen sunat bayi luar biasa. Contoh. Makin nika kan ada budaya jalan kaki ben numpak sepeda ontel tadi. Nampak sepeda ontel, sepeda pencat ke rumah, jalan soko. Nabi Muhammad coba debu ning hadis sahih. Siapa orang si ajalan soko qora wudu dari dulu mana? Pas ajalan soko berangkat entar solat Jumat palakuin, ben saben setenteken ganjarna da iya, ben saben setenteken ganjarna da iya. Bade kan Pak? Keruah beni namung ganjaran saya bitong, tapi nilai kesehatan. Makinnya kan banyak ring songkan ampun gara-gara korang olahraga. Nikah, coba bayangin. Lem-malam pada debu. Palebur solat malam. Karena solat malam jadi ya da'bus salihin. Ajrian lalakona orang sekus bagus. Beni namong lalakona orang sekus bagus. Tapi orang saya solat malam jadi ya nolak belai penyakit. Tetimun orang lebur asolat malam bakal jauh dari penyakit. Mata jauh dari penyakit jelah olahraga. Apa? Orang asolat nih ngawak sambian makita olahraga. Asolat menolol lejak bu ambu sehat. Coba bayangkan. Gula pernah ajar senam napa igo mundiki senika coba basakin kan pada debu otak itu butuh energi, butuh kekuatan, di mana kekuatan itu bisa didapat dengan teralirnya darah ke otak. Otak nih kamu terus segera kudu alirin darah. Tak bisa darah masuk ke otak kecuali dalam posisi sujud. Coba bayangkan. Teti mage olahraga kedua, mun tak posisi na pada ban sujud, kedua si hanya madara tak kira mengalir ke otak. Makanya makin nika beda senam, beda olahraga, sediri Jepangnya mana olahraga yoga. Nah, yoga ini kan niro banyak niro gerakan sholat. Teti kora sholat ongku panjenengan sehat. Nika jak mikir ganjaran, mon jak mikir ganjaran, sehat. Teti mon orang saya tak pernah bajang, tak sehat. Fisik tak sehat, rohani tak kira sehat. Gula pernah tanya koreng si bekas mursal saya tak bajang. Pahujak senika. Oke. Gula lambak bila letak bajang lebih dari 40 hari, eko. Gula ke teke ke orang ke. Mun bereng lah nyala sakoni manggani kurman na paten na ban gula. Gula ni kapas tada ke ning dalam ate paneka ke rasa tako, rasa sosa ning dalam ate ni ka rasa aba ko beter letak tako katusa filter ni kada sakali ke bila la talampes dari 40 hari ko. Gula ban panjenengan alhamdulillah ipa solat bapak ban ibu. Jaipun kanjeng Nabi orang asolat ni kepada ben aing si ajalan ning yaden compon sambian Allah aing panika aing jening kanjeng Nabi basa debu baan mon mandi lema kaleh sehari semalam bagi bada kotoran tak kira bada kotoran korban dina tepak
ya mun mandi pak kun acelup sapa nikah sret pak ongke boleh sret ya pangnya si hanya makot lokot eka dinton apa asabun tak asabun ekuso tak ekuso ekordut tak ekordut ya pak kun akot lo kok tengki pada benar apa jang selang pasawat sebenting lah mandi guru pada benar capur guru sret mare apa jang sini kau wat guru benih kun olahraga mun apa jang guru olahraga guru tore mun tak berjaja dan gulaban panjenengan samangken nika hadir ke tempat kak dito nih paling sakoniin mailang stres oku gula nika sompak pak mulai riberin ngurus jamaah umroh alhamdulillah jamaah gula lah pehelap bade saya mulai dari Juanda kita berangkat pak dari Juanda lah mulai kun masuk ke bandara Juanda lemari boarding pass pah minta mau liaring kedua anak pajan lesoh kok kula ngocak pak tikal pak mbian nika kita ada pak ke Mekah enten lesoh kok boleh pak kedua stres tepak ka jemaah ABG tua lepo sepo bode se elang bode se macam alhamdulillah kula tabang kiban sampian nih makene aduh elang stres bunga paling sekonin senikah mangkan silaturrahim banika pak jaipun melanjang umur leres iki orang nika sehat tak sehat napa jangan pikir napa mon pikir na sampian nika seger sehat ring gila guru kemah bode si gering cada ring gila gering tak kelambian tedung ningi jalan kau jalan sedeur ngelak diri sarka deuran lebau ibuang ekakan epele idi memadak titan semak nyemak kan berarti penyakit dari diri pikiran berarti teti leres tengki man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu siapa orang setero ceri cekena tero palancara ben orang jadi tero palanjang umur pasakut silaturrahim mun orang silaturrahim enak mangkan bapak kan seneng ning irung barung sambil be kopian enak angguan alhamdulillah magian di otang la salalonas ro sambil rokok cak ngepul elong ngepul colok ngepul nang kopi ini gini kata dia arwah itu kui sampai kalau sabolo di kulakur bener sambil sawaran nih praktek nih kak sokone sambil tek-tekan sini ya sambil korokan ya benar si gegen deh sane banglo ban bini na apa ba iya ja kopi bingkok le ke bayaki miki entar ka barung kopi apa giya kwa pasalake bah ngoca kok mo nambui barung kopi le elang perembegan kwa jang ko apa mo namo perembegan lakon ning barung kopi kwa sampai jompo ni ka bade saya beri istilah pak kelas berempat lah kak kwa ja benar bade wali kelas sakaton cek kelas telo apa longga kelas 4 sampai karo anang tenang depak Pak Jokowi sedikit apa tak Jokowi sedikit apa tak bensin elang otang roke elang ini le bersilaturahim tadi ingki le gak makan nih kan alwa elang ada lonas kapi otang lah salamon mangken kemarin nak kini kau tolak dapat boleh ke jompo ya ingat boleh cak lebih ke tibi ro letak matek sini magi aroko lah dengan tang letak batipung nyampung apa long benoreng sini mangkan pentingnya sosialisasi pentingnya bersama orang mangkan jadi orang ni cak tetian ring bi ke tibi menya orang ni tetian bi ke tibi akaton tak butuh ke orang wah beda tak ada Dabun Imam Ghazali mon tetian orang deng bi ketibi ni betoy kok. Betoh. Dari mah betoh. Betoh ni tak tahu aku lian. Keng jat tempak nyok. Bada tahlilan tak tahu man entar. Bada reng kepatian tak tahu man entar.
bedon jangan tak teman entar anapanya tahu je isang kana betul king tak torok ni rok tan ni pah toman jok ngi jok ka orang tan tak teman apa entan cuban orang entan king tak to mantau ka parlon orang lanang nang dah guru batok kan beda ki ai ma punya itu keng dabun Imam Ghazali orang senom ke engak gini kaki lebih bagus kan ketimbang dadian olar atau ketimbang dadian kalah mon olar ni kan dak remah mabaraan orang kalah dak remah nyengaan ka orang rok menolak ka orang serok ngirokan ka orang ni kata di iman pak wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu man ya Rasulullah man la ya'manu jaruhu bawaikohu demi Allah tandi iman demi Allah tandi iman demi Allah tandi iman pasera kanjeng Nabi setandi iman orang setatangke nate ipanya mandeng neng dari kecubaan nah mon parlo mon sakut rok ngirok biasan pah itu aki tertulia mate bila saya mati aku keng tak kira tuli mate tan makai saya hera betok kun tak bisa je tak bisa ya bujat banallah jat anapa melihat tadi jawab begini kah orang yang jongok melebar sabar nah bermanfaat lagi ya pak bermanfaat lagi bermanfaat lagi ya abang jadi tore sunat nikah dilanjutkan karena nikah adalah setong kewajiban mengingat keabsahan sholat sehingga jaroni ring jebah nikah pak montandi peserajo tak nyunat doh jadi sunat bodoh ke SMP kelas setong buri sunat SMP kelas 2 buri sunat anapa pulang tandi pese tin nama kita yang selamat tebat menjelat tandi pese benar apa mohon bahkan nyonat peh selamat dengan nikah apa larang konco deh kena nikah yang bola na andi napa andi kelebihan rezeki engki kita ini jangan terlalu formal terlalu formal tak libur ya tegas ini kadang-kadang pas budayanya budaya lik terbalik contoh binian deh bu ibu nih kemon entar bederek mon beda orang alo parlo guru banyak geridu gini bukten banyak berak gini beda pengumuman innalillah wa inna ilaihi raji'un ampun atinggal omor bah ngocak tuh dah beda ring mate pole ya ma berak kita tok petok lah mate pole ya sambin main tar ya beda wah ini ngaki ini terlalu formal ya. Mohon bederek sake, ada ente salah mesan gedong, ada ente salah di beras, ampun tak usah senikah. Bederek hajian, orang kantor hajian sampai pampak atau belelema, gedong, bilangin bang ngoca, mayu lek mohon pemaria sekalian lekas mareh. Sebini bang ngoca, saya rasa nggak akan nasi endeki. Berarti leci temun aja ulian nasi. ayo kira untan wah beda orang lahir nyambi beras sampean teng le molen nah atas saya beli pakai teng man sampean wah ngocah mak corak demang kan aduh demang gak tahu nih wah sanle buka wah temo subhanallah ya rob bahkan mau mie goreng wah ngocah daun lain soki pun mie ada wah hajian atau umrohan si memberani ke lah padahal ada dalam agama ni si memberani kan orang haji biasa nah leon lena sebelum mangkat lemari melai sorbaja kodung sekian ano sekian sebab mun tak ada gini karena wah ngotak ada ampun jak senikah dak remah bila panjenengan pacet lah nyombang abang nyombang keng jak sampai terikat engak kenikah paham lagi bu tak kau wah kikiro kan akhirnya
salawan tak laku sekali kak ya ring mati perek ya ya ring gering tak mari ya mari ring mati bedereng gering ya mah bedereng lahir gua apa pasti bahagia lahir deh jadi pun ke komar paningan teti orang lahir banyak potran teti reng bagus maki bini jak lepele maki reng laki jak lepele reng laki bunga lahir laki lahir bini pada bunga karena ni keampun pelin Allah ya buktena beliau potran bini berdatang to mantos bagus alhamdulillah ini sampean terbagus sekepi to mantona amin keng saya enggak berarti saya enggak andre gimana ini ngaki mun milih manto sampean mun tero oleh manto si bagus jak le pilihan banyak orang milih manto ni je pilih pilihan apa sih pilih dunya nah coba dapat yang di besar pas istihoroh ya bolan guru diniyah wah ngocak tak langkong ki istihoroh kiai iku jadi ngakan ngocakkan istihoroh jadi berarti letak pati bagus je jadi ngatang oleh teluari bah ngocak tak langkong kiai mimpin apa teng apa nak waduh tak sepak sekali kiai kuah pada teng ni salah guru oleh sertifikasi oleh sertifikasi bah ngocak bila sama ini jajan ni bo mak main jajan tak istihoro wai kuah mun mantap maki istihoro wai kuah ya berarti harus besar sampean mon milih manto dua sifatah kengain idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju bila datang gabaan jeriah pada orang laki sebagus agamana bagus ahlakah pakabin jadi nyatanya lakon lakon nomor sekian rezeki nomor sekian pakun noro insyaallah amin jelas on nomor 2 sampai telok ambu malam bot nomor 2 Nabi Ibrahim nggak dinto para bapak para ibu seipa tetipan tum ning dalam bab sunat tetipan tum ning dalam bab kurban tetipan tum ning dalam bab haji ban umrah nikah para bapak para ibu kira-kira kauleban panjenengan apa yang perlu ditiru dari beliau yang perlu ditiru dari beliau apa Nabi Ibrahim gak dinto selalu mengutamakan urusan akidah keaban tibik ben ke keluarga sehingga Nabi Ibrahim gak dinto nalikan awasiat dak ke potra-potrana saya petorok pertama kali urusan akidah dan agama A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun Nabi Ibrahim wasiat ben Nabi Yakub dah kata putrana pas ada bu cong tangan anak kapi ya Allah rela milih agama nyaman Islam ya nak saya ngak benjak mateh kecuali ban gua laku Islam agama saya petorok pertama mon mangken kan beni agama saya petorok pertama saya ngak ya nak kok petorok sabar saya disaronin alean saya bere ronin alean aronin baan salepele-pele ngak kini ke saya wasiat dekin jak letunya saya wasiat dekin maka saya katokar sana pan mate saya katokar san bun mate tak lain angin tun kan banyak ring repuan sangkol pak oh benar wah ngocak wah monale oleh tanah pinggir lorong iko wah moning tangan di pas semak ke kuburan iko kan nyaman beda ketibi ibu laku bah petiti kuburan makin ini banyak orang repuan tanah pinggir lorong maroma makin banyak ngalih ke pinggir lorong toko pinggir lorong kejauh banyak canggih makin pak canggih tak letak milih berdegama makin lagi canggih makin serba modern bikebian nani kan serba dimudahkan toko napa narkoba makin tahu sama leh dabun apa kelebun aku bayi TV
engki apa yang demun pakai demun konidin paramek no paramek yo plus aduh kena paramek yo plus ben spread bedak remah mulai mabuk dumanya mungkin gitu gule kena nih mak sok tak masuk akal dujak beres minta tak beres king derum mungkin gitu coba ramah aku yakal deh kena dujak barang lebih beres ban Allah pas sehat ban Allah mipah minta kering hari king derum jak king idim masih konslet deh kena jak sarap sedim masih pakai ria jak lambak pada sahabat capok penyak capok tembak maaf capok senjata loka kan tuh itu bu senjata apa nih kasake pengen lagi arak ban selain ingat lagi homer serum na homer male anti nyeri na bius jak saking mangket kayak nganggu homer pada bu lah apa napa Allah apa napa kok Allah boleh ada buri kelakuan setan engkau leres beres pakai bakhila ban ni bahkan biniyen no metaburaki Allah polan Allah ada bu fajatan ibu cewi ni bah saya cewi ni mon yenom Allah kok Allah mun lambak terus aja ke akidah deh pak cek saran pak ketemporan nih ke Jepon gula mereng kabar tanda ke dokter pak gula si Pak Oning diri ke Muhammad Nungsari tetanggo gula berpanah habis ke kaisah paten ini sokon ini bulong pak bulong capok genjing manis sarang santri guru ibri anu parem kocok guru saneka gula di matua maca di pas ada bu sepaneka kiai mata atam ajunan ke dokter kiai jareng ajunan kak dintola bulong gento kencing manis anja kok atoro tang guru bah apa napa kiai orang saya tambahan ke dokter yang merusak iman aduh merusak iman pak berarti jangan tak percaya ke Allah kok ini kemudian lambat dari aja gana benih pas tak oleh suntik saya ngapa tak suntik kembian ada kok bah merosakkan dokter di kiri ya saya nggak mohon maaf saya dokter perawat bukan bermaksud begitu gula nih kak sakut asuntik le gula sakut minum obat kengring lambat dari saking takut ngerosak ke agama sampai ke urusan gini kan ngastet teh menreng makin nih kepunten beres jangan tak beres dujak parame ke kocok parame ke kocoban spread ada apa tak leng ketonon tabur beda boleh beda paramek beri anu pak beri mana pak lolo ngerokok maaf beda bensin beri lolo ngerokok nih kocok pak yeno oplosan sampai beda nyanyian oplosan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gini kayak lebur gini kak pak nyanyian gini makiring baru makiring dempok alhamdulillah aku nyanyian oplosan roa nyanyian oplosan ini kan apa artinya campur aduk makin ini kebanyak barang saya campur aduk tore pikir serius beres ini tore jangan mata beresnya mana serius beres ini jaga sambian gini mau dia gini nggak gini kah bukti akin dak budi bekal banyak penyakit saya pari kaki ban Allah napa penyakit deh enggak ke gombloh lambak ambian beda penyanyi gombloh gula saya keengan nyanyi na gombloh Indonesia saya sini guru gombloh ini luar biasa lambak guru matiin apa pak paru-paru ini ancur gitu roles lebak nih ke peminum capok penyakit reng sabarang dibudin capok jemaah tablik dibudin tibin pas abojong dari abojong pas deti pendakwah hebat husnul khotimah gitu roles panika gegek gitu roles ini kan norok jemaah tablik gitu roles panika capok penyakit pak paru-paru panika hampir ancur gara-gara nginum nikah gula minta tolong ke sampean mon badan nak kanak si tukang inom tukang narkoba bahjon sehat dok budi bahjon sehat jan sehat tak kira dan sebenarnya mudarat tembang manfaat ini makai rokok dia ke menurut torot coba makai gula rokok gula pak
keng jabi terlebih nih jabah ngojaan dek ye rumah beda kadang sana botok guk 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 bapakku na rokok kok jak ning montak rokok kok tak hosok apa jeng ana jak rasa jak pas adodil gula rokok gula rokok keng enten tak toman bah gula ngocaan mon ring rokok nih mau hosok ka bejeng ikam enten aja rasa gula ni ketoronan perokok berat pak mbak gula ni masuk ke masake suruh jaga jong ikam mbak wani labeng anapa pak tak kok benda dokter masuk kok ki arokok eko impus ni arokok aduh sana beda perawat guru bah beda perawat bah contoh sini kita yakin merokok pak dah kan enggak jadi kan tak ada rokok jadi enggak saya enggak merokok kok bau rokok enggak tahu ibu ini dari cengkel cuma nih tanya akibat babi ini ambu nama si rokok mas kelu ibu apa dia tak rokok mate tangwa rokok deh ya tepak gula sana ingat kak Habib Hasan Baharun nih pangitek gula sampai makin ngitek gula pernah Habib Hasan Baharun nih ke Madinah aja ke Madinah waktu masuk ke Raudhah kento pas terdep era bui kanjeng Nabi kan pak era bui kanjeng Nabi ini bah top ngontop tanda masuk kan tanda masuk nih luar menolak ngulok salam Habib assalamualaikum ya Rasulullah tak masuk assalamualaikum ya Rasulullah tak masuk tak jawab pada bu si Habib apa ajunan mata jawab salam abdi neng saya kape nga buang geluh buang saya kape nga buang kape nga Habib ni beda rokoknya buang tapi kanjeng Nabi tak masuk dan mangkan mian mon berban beda marhabanan sabak rokon gelu takut tak entar enten mon ingat ke Habib Hasan Baharun gini kah jadi jak sabak kapeng sabak gelu di baba gelu mon beda korsena bah marhabanan mian deki perkara anu kalak boleh ke rokok sana kah nah sana ingat ke gini ke guling itek wah keng pakun gula tambu rokok der macaran gula pakun tambu rokok der macaran jak gengku lah para Rabu siaptina mul yakin yuk kita ingat agama harus didahulukan dari apapun di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan sapa orang Islam setunyana terotetia halalan tayyiba tunyan teti halal ben bagus ben halal maka pejenga cek mudiakin tempeng lakona kau tu lebih mudi tempeng pejenga kayak berarti agama kau tu ngada akin mangkan mun baban berban hoso alako mage adan bah ngocah tin raja ki berduhur kemarin letin kalau kadang bah polan pernah mondok bah ngocol dalil mayu siapa aja ngah al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah ruga buru relakon setan nang tenang relakon Allah tak ngiding kabar deh hari hadis reke iku jadi mage tahu ka hadis yo bah colban seromban ya ajri lain kenengan jadi tinah andi otang umpama andi otang sandar tebak gabajana majer pangocah tak majer aja petangi dinggaper deh ceru kapuru dilakon setan nang tenang lakon Allah ini kata balik mun urusan kebagusan kau tu pakabu abu fastabiqul khairat keru wasari'u ila maghfiratin min rabbikum keruana ocol teti kau tu beda tahu naginya teti makin nginum obat para Rabu kau tu tahu ke penyakit observasi gelu teliti gelu apa penyakit dari ya deki pak betoan ibri tambahna obat kek cetak iya beres kan jadi makai hadis para Rabu beda kenang lagi iya coba hantam geromo mungkin ni banyak orang yang tak tahu kenang nah lepas yo con letak temu dak remen ni kah saya terakhir nomor 3 setengah 4 pokok 4 istiwa Ambon
Nomor telok gula minta tolong ka abana Alfan Beranata mun ga jujun benih pon ya kah abana minta tolong ben ga ummina secek mantina mangken baneka muncan gula di samping sabak ke lembaga pendidikan, di samping pengaji, di samping ajarin kebagusan, secek parlo ning akhir mangken ni saya mulai kalau pain adua akin nak foto mangken ni lebih banyak mon lah kalau payah saya adua akin nak foto mon gi eki guru nak Kiai Haji Komaruddin Burhan, Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat, karena beliau gak dinto alumni Banyuanyar andi pujuk Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat panika si atapa aja pun 35 tahun saya puasa Allah kuluban sambian mak teti 35 tahun jak mun puasaan sebulan mun pah beda telasan 2 akaton norok se pertama pah ngocak mun lebede se mau le dumaki apa asa ai kuat benyaring jompo tak nyetek tak molangakan ke ngapa jeung galakun apa jeung paun galakun ro ngakan mangken apa jeung galakun kudu beni usolli sunnatal idil fitri kudu usolli sunnatal idil lambat. Idul Fitri ini ada 2 hari Pak, Idul Fitri ini sekalian. Bila lah ngakan berarti ampun Idul Fitri. Tetimbian mau ngakan mangken apa jeng? Mangken ja apa jeng? Laku. Pas beda saya ngocak oleh ke hukum bagian yang dalam fikih. Napa? Niat kodok tarenggeng beda udur apa wah? Udur todus keng dia. Namun, bu ibu terutama bu, halo. YL dan bahasa breaker bagian ni bini muslimat ajunan bu semangken gula minta tolong saya oning ajunan bu oning yasin oning fatihah tak oning fatihah derem ya tak apa jeng geng dia tadi fatihah bu sambian maca bu tak langkong anjuk paus bu semarina solat senapa kali ke musleh ibrini ijazah ban gula marah ocol muda re tau saka Roma mon go Roma tereng usabi nyambi mungkin ngampong ke Pak Busram yan ocol muda rele buru bentar ke pengajian berdua ambongan ternyata bo marah boy dengaku lagi andine jak dingin-dingaki arokok bayi bini maca Fatihah bu saben bekto 11 kali berapa bu? Abid wow abid kok ya Allah alhamdulillah 11 kali abid kok kena pak berem mereda aduh lekas kiamat kedua Fatihah 11 abid nih duh ya Allah deremar ya kok semaca Arya baca Fatihah 11 kali salah dapat ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kudu sambingan bengen nak foto na sambian ngen bengen pikirna guru ngen bengen dadi pada teng ropa-ropa nak tertedia orang sebe bagus pas wairil maghdubi alaihim waladdallin amin mari 11 ampun lah stare bu asar baca boleh terus nikah sepuh baca boleh pah ngocak bila saya ngocak kepala pagi aji jadi pah ngocak kepala pah meloloi jaring binian pun surah wirid pah lain mari ngolok salam rukun buka pas sampai pai kepayan sowap setia yoy jadi jangan malaikat je pampas kau pasah kita ketoman ring tua lamba coba ini lagi ring tua lamba di kemun anan kadang eleng kain tinggi telo kali pai beri aing coba con sokona manti guru napa boleh bah doa sambil anak pakai musleh maring embuk ni ke macek benyan komanti ni kadang bang bapa tekinga anak pa ni kan lebih banyak dari sambian buk tekinga Alfan Pranata dari benyan dari ibu ente bang bapaan ni kemarin nyombang bahitina tak iya ke cuma kengkok dia ya tina bah mari nyombang aku nak tawan aja san lo lewat bulan bah ngocak mau ke
tambah nelek tak ada kau pengen siap ini menemu dalil jadi ya maaf beda tambah Allah salah umur betong bulan bang mayu ya arah apa ya anu rele lancar keluar bakun rok ngiro kemana cananan saya dalam apa ri Allah apaan kun rok ngiro kemana lo muntaki embo selake nyumpang nutfah sperma sebini nyumpang nutfah ovum akhirnya berkumpul di indung telur dibuai nempel di dinding rahim doro sebiasa epa keluar ban bulan pasti epa keluar sangang bulan epa lebat kamah epa lebat bucel can biologi plasenta teti daging pas terus embun ngakan masuk terus masuk terus dua lah sombong nah lahir we alhamdulillah iso wen apa nja ngampong ngekun pokon nerok nih penimpian pak gula di padu magembian pokon nerok nirok kamu lu jangan anak melolo yambongin teti daging nih kebenyaan dari embok sambian seruat luar biasa yo mun tak parjaja nyon sabora toleh bareng katodus nepak mun andi anak pakun ni katodusin pakun yerep benepak tapi mun embuk bareng sepaling ikatodusin buka pak pakai benyan oreng demi anak apa sosoji di kebareng sepaling ikatodusin benembuk saboran sosopan ajil baban etotop bareng jetlah totop ki totop dari luar polan dari todu sering bini keng demi anak pak pekenar banyak orang bila lah anak nangis keluar pak bener coba mau nepak sebarang ikat todusin kan saya sarung jadi ya bener kan keng mon bapak tidak pernah pak coba mau nembuk seluruhnya hidupnya demi anak luar biasa lem tak tedu sing ngempon anak bila nangis embuk oh nepah apa ya itu bakun mak nangis menodo iko kun bini gula mun kadung jermet pah ngocak haram gula oninge gojai bini coba lebekel ngara gula tedu anak gula nangis pah ngocak wah bos abana kuntawa keboy antarongku na billahi ini kak njongku re gula oninge gojai sini kak gojo gobol gudu iya jangan gula aduh ya Allah haram nih ser gula gini bini kemelek jempena oh usapang lo sengempena wi gula mangken ini pengandungan boleh kunda cek tanda tan pakun ngempen gula kok ai mak dah iya deh jangan gula ini kabar Arabu sebetulnya gula mulia mangkan ibu saya ngak jabentan ben seromban buk sambian buk jabentan ben seromban maki kikir rojo papos ampos buk dikit bela cek tak keben peng keben mati ong kuja ada bola mon bapak maki lah bentak napa tela nampas ada dapat dah enjong ku ya keng mon mbok jak atau bestoan ben buk mon apa besto bagus baik mon di anak meler pangoca iyalah tidak nak ben maki meler dari kemantok kiai raja ben ih kan nyaman paling sekonin oleh guru ngaji ger lah geluh pokoknya besto nyaman meloloh kan mon lembek mon berdiri ngajarokah kan amit kembuk thank you bimbun bah ngocak mangkat dong selamat ada wah bongal ni kamu nembu saya nggak deh saya nggak parbasana sambian anan sambian saya nggak terteti yang bagus saya nggak pon bapak siap jika yang lemari sunat si saka ya boleh umat Nabi Muhammad legend banyak lagi madrasah kan tojek benyaan deh siapa sih ngisi nama mun bah ada ring agak baik oke
dan murid makin jeni kini kayak akan lejon raja beri penter maki ustad itu betul mungkin coba nangan mungkin pon saja mampon melar muka pada manfaat melar muka pada barokah sakak dintoh pemator langsung doa gitu reh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وطاعة نبيك وارزقنا برهم وإحسانهم وجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم.